Haka arfa artarik ubna yayong kah Newtrap Youth Council West Kasil District. Haka jingalam jong samla lumlang khars imle President mat samla wante bok lindo Secretary rengkat kidkot kila hiar sekasnong mau kadiang West Kasil ban lejno jingarap sekilanot kibal syakta hak ji syak pom pertat kepala jaman haka arfu tarik mentau benai hasnong mau kadiang haka ba arngut kimensim ki pakodol kila duno yala kijing im kat ba laingut pat kila mensau kata kijing lej ban yarap jong kaseng HWC ya kita kilongjing kala long do kau udai kumju kapisa ta nagaliang kejongi hadin bangila ya sengau menen kadan kejing jia haro kene benta bakadan kejing pom bertat ba arngut kemsem ngila duno hang ne sinong makadiang bat kowe kejing kadeha nong kanyang te klemrap slam nagaliang kaseng ni sengokya du kata-kata bat ngile kenduk kerki nagaliang ki dekat lengba ke online meeting kejongi bat ngila perkat ba ngin yano seniang lem marking net ada ukau berkat pisah kamtam nagi ni longyeng ki baladu no iki mensim berkumju ru ya kini ki laingut ki badan ibadan lang menin hak te jing dia ki baladan pedang jing sistem nagi lang jungi ada jakendu ban ya no seniang lem kendet sai nagi lang jungi kum kadak kaba ngi kum kaseng HWC apo West Kazhil ngidan ka mensim ban ya dan bentalem bat parado operasnam lagi dan hakanu no jing jenjar kumba ngila yang rang ba nam ta ban syakri nam ta kadong kathan ke jongi te ngilawan hang nimta kani ka ying ka bangiwan ka bakhadu ka kiladu ya laga kemi te ngiui baki sa khun swet san ngut ki khun ki sa khun swet kumta naglen jongi kerpat ru ya ki we ki kinhun lane ya ki emli mdc bakin phai khamat lam ya kani ying ka bala ino khun swet ban naglen jongi ru ngila de ban keren ba kani ka de tang jing sedang jing wan kendu jongi mo ngin sawan hakawe kapos we pat namar ngi ba kini ki khun san ngut ki sa khun swet te naglen jungi ru kum kaseng ngin bu jeng duai lam bu jeng kitbok kitwiang ru nam ta kini ki khun kum juk ki bahieng basam ba ublai trai kenrat un isnai ba un pendap da walagi mat ya kenika jeng sesi ke bakrau henrai hakum kani kapor ba ublai lengba mensim jong ublai mensim khut undang dekat pentingan nam tak ni yang kesem barok ini long yang kesem kilo amat kum yang ni kapot.